Nina bakavezi noyanda umgabadeli wagabadela inkundla kwaBulawayo. Usizi basonzo sisonzobele simisa umuntu esathi uyageza. Komo yabuya yodwa kwasoshangana ezinye zofa umdlebe. Nina beqhawe. Ngiyanibingelela nonke kuyindawana zonke lapho nikhona bakwethu ngiyanibingelela. Umntungwa lona bakwethu ngumntungwa ngizochaza ngezaga eziqondene ke nokuguga. Eziqondene ke nokuguga ke umuntu ke uma ke eseluphele ke iminyaka ke isihambile ke kuye ke kusetshenziswe izaga ke ezithize ukuchaza ke isimo sakhe nina beqhawe. Ake ngiqale ke ngalesi ke sithi ke guga Sithebe kade wawudlela guga Sithebe kade wawudlela Sithebe ke uqoko ke olukhulu uqoko ke olukhulu lusetshenziselwa ke ukudlela ke inyama nina beqhawe. Kusuke kushiyo ke umuntu ke osemdala ke osahluleka ke ukwenza ke izinto ke ongasakwazi ke ukwenza ke izinto ke abekade ke ezenza ke esemncane nina beqhawe nina bembube. Ake ngilandele ke ngalesi ke sithi ke insika ke isidliwe ke umuhlwa kusuke ke kushiwo ke umuntu ke osegugile sizwa ke indala nomntombi endala ke esigugile ke kakhulu kuthiwa ke insika isidliwe ke umuhlwa nina beqhawe. Ngilandele ke ngalesi ke sithi ukuguga ke akumemezi ke umuntu ke kaze ke angaqonda ke ukuthi ke ukuguga ke kumfikele nini yabona vele kufika nje ukuguga vele ke kufika nje ukuguga nina besilo ke akumemezi. Ngicabanga ukuthi ke kusuke kufane cishe le nkulumo lena icishe ifane ke nalena ke ethi lokufa ke alitsheli nina beqhawe kodwa ke lana ke isuke ke ikhuluma ke ngokuguga ke hayi ke ukufa nina beqhawe. Angihlabele mkama akubuyelwa emuva ke lesaga lesike sichaza ke ukuthi ke umuntu ke osemdala ke ngeke aphinde abuyele emuva ke abe musha futhi nina beqhawe. Akwenzeki lokho akwenzeki nina bembuka. Ngumcaba owasala emasini ngumcaba ke owasala ke emasini kusuke kushiyo ke entombini la mhlambe sishiwe ke isikhathi ke sokugana kushuthi ke kusuke kushiwo ukuthi ke akabanganayo ke inhlanhla ke yokuthola ke umendo nina beqhawe kuthiwa ke ngumcaba owasala ke emasini nina beqhawe ke inkulumo ke ekhulunywa kakhulu ke uma kukhulunywa ke ngentombi ke seyadlulelwa ke isikhathi ke sokuba ke iyokwenda ke. Ngicabanga ukuthi ke inkulumo ke engalumeli lena ilumeli kangaka bakwe nina beqhawe. Angihlabele mkama idlani masuka kobola izinto ezimnandi ziyaphela ke kumnandi namhlanje kusasa ke kobe kuduma ke ngomso kobe ke kumuncu idlani ke namhlanje kusasa kobe mhlambe sekugugile sekungasadleki nina beqhawe nina bembuke angihlabele mkama. Akusigcobo ke saguga namaxolo aso akusigcobo ke saguga namaxolo aso umuntu ke uma eseguga ke uyagogeka ke aqale ke manje kungabi ke esakwazi ke ukwenza ke izinto ke abekade ke ezenza ke semncane kodwa ke ukufisa ke kuhlezi kukhona ukufisa ke engqondweni kuhlezi nje kukhona ukufisa ukwenza ke izinto kubuye kuthiwe ke akusibonda saguga ngamaxolo aso nina beqhawe akuphindelwa emuva ke kungemqiqo akuphindelwa ke emuva ke kungemqiqo ke kusuke ke kushiwo ke umuntu ke osegugile nina bembube kusuke duduzwa lana ke umuntu ke segugile ke kuthiwa ke akuphindelwa emuva ke kungemqiqo uma ke usugugile ke awukwazi ke ukubuyela futhi emuva uyoba musha ke nina beqhawe nina bembube lencazelo iyefana nalena ethi kakubuyelwa ke emuva nina bembube nina beqhawe. Ngisazama ukucabanga ezinye kodwa ke cha ayifiki ezinye ke izithinta ke ukuguga eziphathelene ke nokuguga ke komuntu angimeke lana bakwethu ake ngimeke elana bakwethu ngizobuye ngichaze ke ezinye ke ngelinye ilanga
nina bembube nina beqhawe wasangena ngomnyama wathina ngomnyama kwamthashana wasangena ngomnyama wathina ngomnyama kwamthashana usiphi naziya obayamqalukana usiphi naziya obayamqa waqubuka uthuli lwezinqola izinqo usiphi naziya obayamqaluka wathubula umagazini wathubula umagazini nina besilo nina bembube namandla imbube eshoba liyisilikithi mhlamvana bhola umlilo endulinde ubase umantshoka benoqelebana nina besilo